Haga jingla kai T20 International happening ke India, Persia ke Sri Lanka. Apa phai syang ke jingla kai ke Sri Lanka kala job ke tos bat kala island ke India bantin nengkong. Haga palitit Jong ke India ki rangtit Jong ka ki lala ban kamai tang Shispa live kundai ron bat hap new weekend. Naki RP over. Bat kum juru haga palitit Jong ke Sri Lanka ki rangtit Jong ka ki lala ban kamai Shispa live kundai ron bat hap ra weekend. Naki RP over. Haga babaro art ligi kenhun kia khai hadu bukut ka RP over. Bala hap banra syaga super over banrai manu ban yokori ka nam job haga nega jingle kai. Badai haga super over ka India ka lala ban Pynliem ya ka Sri Lanka. Bari ora ya ka nega series dan lain non. Haga jingle kai duran kop hapeng ka CISF protector Persia ya ka kenhun ya lekai Jong Samuel baru Ricky ka Punjab FC. Aba phai syang ke jingle kai ke Punjab FC kala khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem suk ya ka CISF protector dan lain non. Badia kini ki lai gol jong ka Punjab FC layo ban tap ha ke minit ke ba RP pra san pe pra bat ha ke minit ke ba nyau pnyau. Haga jingle kai perlok hapring ki artli ki klub barat ba jong ka deuba Europe ka Barcelona Persia ke Manchester City. Aba phai syang ke jingle kai ke Barcelona kala yo bat pen khi jar ningkong tang ha ke minit ke ba RPR lengbau pa Victor. Henry Day ha ke minit ke ba live kundai ke Manchester City kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai lengbau Nico. Barashwa ban kod ka kela step kata ha ke minit ke ba San plus R ke Barcelona kala yo ban tap ya ke gol pen tam lengbau Pablo Torre. Bar hadu kod ka kela step ke Barcelona ka tam da R la kawai. Aba phai pat syaka kela mid kata ka minit ke ban riu peu ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba u Grealish ban lengba ka nega gol Jong Grealish paro artli ken hon kia khai hadu bokot ka kendai peu minit bat ka additional time da mar ar gol badai ha ka penalty shootout ka Barcelona kala la ban Pynliem ya ka Manchester City da sau la ka wei.